Короче, решили назвать именами артистов эстрады. Или по песне можно? По песне, да. Один Уфтанма. Давай тут. Самому маленькому больному. О, Иди ко мне, хороший, хороший. Давай, кель мында, кель. Покажись, кель. Kuke kurganım var ya. Namanda kukeyi birinci kuram. Aradık bilen bana Ali ismine Strauss kukeyi burada gittiler. Koç özüm oturup çıkar. Teşekkür ederim biz kaydı bana Xudayım Allah kaydı. ayta mana salataga üçüncü kukeyin var dedi. Bir kişiye 400'e bir şey etmeyin. Bu kuke kısaca 4 kişilik, 8 kişilik. Yani yok bunu neytem. Biraz pis ses ben sürüşüm de şarttam yana. Nasıl? Ой, Nasıl привещить? Я рукам. Они ручные должны быть. через год они будут трехметровыми. Я сервируем страуску вейну.